ka Rising Sun Higher Secondary School Mauring Keneng kabadan hanong dawa kabah deiru ke school bapuli weu hybrid balatip kerteng kum Junior Martinez u hybrid Sambor Renja minta kesngi kila pinkop buram haswa buun mino na school ban lagi hikai pentebed ha Minerva Football Academy ha Punjab. Ya kani kajing pinkop buram lale minta kesngi ha kajing dap lai pusan snem jong ke school. Hakan dikasngi nakaliang UMDC kathan uba penyait sing siem kum shibenta ban penslur shushu ya uniu hybrid ula ai jingerap da kasong pisa haringkat kajing kerku kerdo ba undang la shushu bandang pentebit shushu ya ladi hakakam ya lekai. So we wish him all the best in his future. Clap your hands, all of you. I don't know whether it will be tomorrow or the day after tomorrow. Nakaliang jonga kumu Chief Executive Member Kasil Satumas District Council na so kemen bandan mentakasmi hangni po school Rising Sun High Secondary School Mauring Keneng banyak kenduru bat sambar long renja we neki hybrid belapau belalong viral haki social media hakaba yadei bakasap up goal goalkeeper labanong new narit baudan de sukemen bat nakaliang jonga na soban ai kajing kitbok kerwiang bat kerku kerdo banang biang nang bet wat dai kita badang rit mentah nang kampenjanai ya ka jilakai bat kemen scam ba inyo bandrung haki football academy kiba biang kiba baha pori India nang banang penjanai banang pendebit susu kasapu belai lai ki dan nakaliang jonga ngadon kata bandong de sukemen badan lang higa school ba new hybrid u kule ba one school nakaliang jonga kumu local MDC kumu Chief Executive Member jong Kasil Satumas District Council nga sukemen kita asngi ngan yo ban yadan hakanika Foundation Day celebration jonika High Secondary School Rising Sun Mauring Keneng bat kunju akawai benta sukemen ban yo penkup burom nakaliang ke school bat jingdon lang jungi ya new hybrid sambor lang renja uba hakini kliat singi plai baka sub ba idon hakakam ilakai football kumju kumu goalkeeper ilapen bak kalalong viral ke social media kelapoi sya ki keluar ilakai football jongka ri ke perthai debat menta la idon lang hangi bat nga ngaso ban ai kajing kitbok kerwiang kerku kerdot ya new hybrid ba Shuaban Lake Haganika Academy, Football Academy, benang pentebit susu, benang penjanai, yang kesap belai ulai, kitbok benyo kamet kebasyat baklain, bakwai bakia, kumjuru ban biang kujundon kam baro, kamtam lu ngaso bakani kandai ka kajing kandai ka kawai pat ka bental seba kini ki heb berit neki kena badan sap ke kam football kenem shim ne ke kam football tak kum ka kam milek kai ndai kan David ka kadai ka kam bashisha dan ni kan David ka profession la benong akti nongwei ba kila ban penlong ye kalat kamai nene ha ban kentiu ye kayo hakot lingba kini ka sap ba ki kidon tenga kentu ye ki hybrid nya kentu na ru jongani constituency di badan sap ni syakmat ba nyo ban penjebit ye ki kenang ba kinang kiu hak kami lakai baka jela jungi kenang pau hak kami lakai football nani syakmat